clear tu te chi bai ule kan channel en lo clear thina wangin in chunga lom thu kan soye nithum cham turin Indian Defence Minister Rajnath Singh chu Moscow a zinta ramri chungchanga China le India anin do let thina Indian Defence Minister Rajnath Singh chu nithum cham turin Russia khopui Moscow thlengta a Russian Defence Minister Sergei Shoigu po amu anga rampani te tho dun dan tur an soi ho don ani Rajnath Singh hi Shanghai Cooperation Organization meeting a tel tur ni in Russian airport a thlen hian mi poimo tak takin an lo muaka in chi bai pa ngai pelovin Indian style ngatin namaste a pehloma tunlai hrileng wanga namaste a mang hi internet lama fakahlo viu nge ni Shanghai Cooperation Organization a hian member pariat India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan le Uzbekistan ten oma SCO member zinga aruka in mu thiam lo na a omve meka Pakistan le China chuan India laka boina an siam renga tuntuma SCO meeting a hian Kashmir ramri boina po an soinge yarin om Rajnath Singh hian Russian Defence Minister po mu atuma wang hian Russia hian India on zongin thua soinge yarin omani heti lai hian China President Xi Jinping chuan indo pui voi ni na wanga har sat na rang omte chingfel turin Russia nen kong engki ma tho duna tum thu voin khan asoya World Anti-Fascist War ne na champha a voi som sari panga na pualin Jinping hian Putin a chule kha thonin he thu hi a hrilani Putin a po in remna le mon na om theinan China a tho pui du thu hril ve bok ramri boina kan hreveka India hian pui tu thatak US aneya China hian Putin tlonlung oyatum ni ina ngai thei tuntuma Rajnath Singh zinchuak po hi apoimo hle don ani tunlai khovel boruak kan khira Russia hi angoi hle maya Belarus tual chung boina ti lova chuan international level a thoma nei khat ta khop mai mase India le China hian an lam tang turin an du ve a in hrui po na a thleng me ka ni heti lai hian Russian President Vladimir Putin khingthla thei tur berangai Alexei Navalny chu tura hrai ani ti German lama chanchin lam chuan thu an the dar ve meka tuna hian German lama en kol me ka ni a he thil hi Putin a hote thil ti nge ni in atira tang khan kan ring fur mai kha ani a German sarkar chuan Alexei Navalny damlo chan hi ngun takin a chuya Putin khing thin tu Navalny hi tur chemical manga bei ani thu apuang tarup mai he thil hian Russia le German inkar boruak po angong nge don ni inalang German Military Laboratory a Navalny bei nana an man chemical hi chui chian ani a Novichok ang chemical mu ani Novichok hi Russian tong ni in a omzia chu newcomer ti namaya ni a mase sangkhat zakwa som sari le sangkhat zakwa som ret inkar chowa Soviet Union hun laya mi hring tha na tur an siam chua ming kha ani Novichok poison hian mi hring hriat na tharui nervous system a khoi cheveka hetiang mi an thai te hi chu an thi kherlo po in mi pa ngai an ni thei to ngai lovani Russian opposition leader Navalny po hi pa ngai taka adam chua le thei arin omlo hle a Vladimir Putin an Russia ram ala thunun zel don ani ber rani hi sangni som pariata tang khan Russia hian Novichok hi amang thin ti hriat chua ani a Putin a king thei turangai te chuan bei an tok ta fo mai ani German rama chuan Russian sarkar chet dan du lo na ain mong chove meka Chancellor Angela Merkel chu Russia ne inzom na chuchat turin mepuin an normek Germany le Russia hian project pakhat Nord Stream 2 pipeline an kalpui meka Christian Democratic Party hruaitu Norbert Röttgen chuan hei hiti to pangai ani Russia hem kan du'a he project hi kan ti top lo chuan Russia hian hem na ain hlok na mudona Russia thil ti du lo na kan ti lana ngai atiani Russian President Nemek Vladimir Putin hian China President Xi Jinping ang bokin thunei na pum hlum adu vea ama khingthla thei tura piang chu an zui ta thina an thi pha ta thina ni German Chancellor Angela Merkel chuan European Union le NATO ramten Russia chet dan hi an ngai tu angai ani ati a masih malak don turero asoi lang kherlem lo
Mediterranean tuipui lama boina aso sang thar le mek boka NATO member Turkey hi US laka helatum ni enalanga Turkey chuan Eastern Mediterranean Russia in naval exercise ani tur thu apuanga engwanga Russian military exercise tur thu hi Turkey hian puang tamai nge ni ti chu zona lian takani Syria boina chungchanga Russia le Turkey hi an thok dun to boka Turkey hian Russia ral thuam S-400 leyatum ve mek boka US ain Russia lam a hoi to ani NATO member ala ni renga NATO atangin an pet chuak thoi mai thei ani hi Eastern Mediterranean tuipuya hian leinoi hosakna tam tak om turangai ani a South China Sea ang bokin Indonesia ani thoi mai thei ani rampani te inkar boina okas ni som ni pakwale ni som thuma chuak boi puyani meglain ni som thum pakhat zana khan China lam hian boina an chok chuak le a India ram lama lu ruk tumen ro manna siamin an beile ni hriatani hetian boile awang hian India sipai te chuan China sipai te hi lo beile ngalin China ho lo om thin na black top le che vel tlang te chu India sipai te hian an lu khat ngal ni intar lan ani hetia India sipai ten China sipai te lo om to na mun an lu sakawang hian China lam hian lak le le tumin media le sarkar thunei tu te hnen lama an zual ko na sa ni hriatani hemun hi China sipai te hian thei tok chu alak le tumin an beile dona hei hi India sipai te po hian an lo beile vele ngei don ti hriatani awangin ral thuam manga in be na hi kan ma chon thei reng ni hriatani sangkhat zako somruk pahni nulama tangin tun hi India sipai ten China sipai te omna mun an lak sak voi khatna ni in chinchiat lak takani thu Indian news te chuan an tar langa ma se engti khlenge kan lo sak don ti ero a hriat thei bik chuang lo tok mai ti hian Indian army ti hian China PLA ten LAC lamana sataka chetan tumna andang thei zelta a nithum in biak na nei to Indian army chuan chu sul subsector atangin in nu do antum lova PLA te chet dan phazel turin anin pe ve zel zo kani tunin muna chuan Indian army te hian line of actual control ladaka PLA te ron pong zel tur andang chat ria PLA air force te po hian occupied Aksai area thlengin an sipai te an thuam thasau sau ve nia hriatani bok China PLA te ninga liam ta a pongcho Southern Bank lama India ram ron ne kan tum angkha an nei to lem lo Depsang Plains lama PLA Mechanized Brigade le Combat Group omte mil phaturin India po hian Special Focus Combat Group te tir bokani Indian media hian diktak chuan boruak dai thei ang ber turin thu an chhuat thina ni a chuti chung chuan media atanga tun naya thuthar kan hriat china chuan India le China sipai te hi an in approve to ni hi ole clear tu ten in lo beng war pui kan be sei kan channel in lo clear thina in chunga lom thu kan soya lo clear zel tur po in kan ngen boka cheu